Şöyle. Bakın şurada. Ne uydu? Bassana. Koçunu ver. Gel cevabı buraya götür. Yengil o. Buraya üzerine parti sırası olacak. Ne yaptın? Taraf oldu özü. Raşit götür. Bağlar. Oldu götür. Koçuz götürsün. Ulan razbot, tıka verin. Razbot, tık. Tıka bir yanlış attı, ha? Tıktayım oyunda oyun. Başla, Ayak. Bağlar. Oldu Mehmet yanımda işte versem. Orta gidiyor. Rahmat Поехали генерального господа. Уважаемые поклонники нашего единоборств, в этом бою во втором раунде 51 секундата победа присуждается бойцу сильного. Победитель по прозвищу Лобьянов Абдулаев. Бойцовский клуб «Рахмат». Для вручения награды приглашается Долгосов Айбек. Bere, bas Berke. Bas ya git.